Tangti hidialong help mila aja mekedengpon. Monsama Farman Border Peace Committee kisengpon. Guwahati arong supialong bangkithom odlang notum karbianim supia panculang rem det tualam kikiklang. Daitoralong Kongres asongutum cerok toko megi padupon. Cingtong konstituensi arlo ki ongdung adim mesen kaceleng tuwara belang. Isi bangke alang itu lah tuwara son le pakati. Kar bijutang asong hin pen Dr. Gyanendra Bormona phan pin rempon. Jangmi poni phaing koi raisiarni Balipotar Higher Secondary School along District Health Society lapen Bokajan Civil Hospital Klembang tum health melamate pre-medical check-up aja mekedengpon. Labang soja megalong alhisar Poaman pen Assam Assembly Deputy Speaker Dr. Numol Mumin Yem Jagat Singh Inti Minika Hansepi Kakrung Hansepi Hunaram Singh Nar Dilibrong Paratum Tecitong Don. Labang soja megalong bang paru pliso seatum kiso celang don. Lason si Prosanto Bhumij lapen Basanti Bhumij atum Bihu isi kiso akhir kang tangrak ajok Guwahati Medical College and Hospital along Sekelang ponja phat Dr. Numol Mumin pen Rabdun lupu alam the mealong paklang pon. Lapen tu labang soja megalong selang bang Dr. Nipening hi eye specialist Dr. Babu Singh Tokbi, Dr. S.K. Das, Dr. P.P. Sharma Dental, Dr. L. Laujam Medicine, Dr. Mridul Sharma SMO, Dr. D. Diuri, NCD Atum Cetong Zunsir Arapan Kison. Hajar Sopen Reception of Report News. এই প্ৰগ্ৰামটো হৈছে আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া তেখেতৰ নেতৃত্বত যিটো আয়ুষ্মান ভাৰতৰ অধীনত হেল্থ মেলা কৰি পেলাই ইয়াতে বহুবিলাক ৰোগৰ যেনেকৈ টিবি ডায়েবেটিছ হাইপাৰ টেনশ্যন কেঞ্চাৰ এইবিলাকৰ স্ক্ৰিনিং কৰি কাউন্সেলিং কৰা হৈছে আৰু যিবিলাক বেমাৰী আহিছে ধৰক মেলেৰিয়া বা কিবা তেনেকুৱা সন্দেহযুক্ত জ্বৰ কাহ লৈ আহিছে বা ক'ভিডৰ কাৰণেও স্ক্ৰিনিং কৰা হৈছে এই তেনেকুৱা ধৰণৰ যিকোনো বেমাৰ ইয়াত আহিলে আমাৰ স্পেচিয়েলিষ্ট আই স্পেচিয়েলিষ্ট আছে চকুৰ ক্ষেত্ৰত গ'লে ইয়াতে গোটেইখিনি চেকআপ কৰা হৈছে পৰৱৰ্তী সময়ত তেখেতসকলৰ চিকিৎসা আমাৰ ডিপু মেডিকেল কলেজত নি পেলাই কৰোৱা হ'ব বা বেলেগ হায়াৰ চেণ্টাৰত নি পেলাই কৰা হ'ব আৰু মেইনলি যিখিনি সৰু সুৰা বেমাৰ ইয়াতে ট্ৰিটমেণ্ট দি পেলাই তেখেতৰ মেডিচিন দিছে আৰু যিখিনি আমাৰ ইয়াত নহয় সেইটো মেডিকেল কলেজত নি পেলাই চিকিৎসা কৰি পেলাই আমি তেখেতসকলক ৰোগমুক্ত কৰিবলৈ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰা হৈছে বিশেষকৈ এইটো আয়ুষ্মান ভাৰত খুব ভাল এটা ফ্লেগশ্বিপ প্ৰগ্ৰাম নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই লৈছে আৰু তাৰ কাৰণে ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা আজি সকলো স্পেচিয়েলিষ্ট মেডিচিনৰ স্পেচিয়েলিষ্ট আছে আপোনাৰ আই স্পেচিয়েলিষ্টো আছে গাইনী স্পেচিয়েলিষ্টো আছে সকলো আহিছে আৰু মই ভাবোঁ আমাৰ শৰীৰজান যিটো হানজাং লাংচো 100-বেডেড হস্পিটেলটো নোহোৱালৈকে এই স্পেচিয়েলিষ্টৰ ডক্টৰৰ অভাৱ আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ হেল্থ মেলা কৰিলে পাব্লিকে লাভ হ'ব আৰু অহা বছৰৰ পৰা যিটো আমাৰ শৰীৰজানত 100-বেডেড হস্পিটেল হৈ যাব তাৰপিছত ইয়াত মেডিচিন স্পেচিয়েলিষ্ট গাইনকলজি অৰ্থপেডিক চবৰে ডক্টৰ থাকিব গতিকে 2020 অনৱাৰ্ডছ পিপল অফ Bokajan LIC will not suffer anymore. Kedam tang penangan arni pen Meghalaya kedai ni jangkar bianglong lapen Meghalaya hoyalong alam ki dosai nang dolo. Lason si abatai Meghalaya lapen ni jangkar bianglong ahoyalam ki klangber. Lason si non pen ke ahoyalong monsam ki padujia ki mang pen jangmi poni phai ingkoi rai siarni Saboda Forest ai bialong prek jam hampang asong pen ni jangkar bianglong adisi Meghalaya adisi atum kacing wai pitopon. Jasemet kedam tang ruini baka prang Meghalaya lapen ni jangkar bianglong ahoyalong comang amunit duma iso conamlo. Duma iso anam ke sikat trop si bonta sikap hok ki picoda jok kachonama bang lapen kejora bang angbong lam thaman dokoklo. Laso alam apike nang ing dang bom si Meghalaya pen kar bianglong angbong kacetonte arjansi nang klang rong lo. Laso jok ahoy along ke do atum ke ahoy cekap long lipuanta kace ther dolo. Lahai alam apiong indang ong pusi
Meghalaya pen nijang Karbi Anglong kethe keding atum chetong si mon samapan chingwai pon lo labang so amialong nijang Karbi Anglong adisi SP Meghalaya adisi SP lapen ongdung hampang asong atum chetong pen border peace committee chihek pen BPC seng pon lo labang so ame pen si kebang jiarni aduya hoyalam ki kepang samdun jepan cheparai pon lo dongkam kampen jonta be report Malong News আমাৰ ইয়াত সকলো ইণ্ডিভিজুৱেলছ আহিছে NGO আহিছে আমাৰ বিদেশ হেডমেনখিনি আহিছে তেখেতসকলৰ সহযোগিতাত আমি এখন পিচ কমিটি ফৰ্ম কৰিছোঁ আৰু তাত মেঘালয় ছাইডৰ পৰা 5জন আৰু আমাৰ ছাইডৰ পৰা 5জন থাকিব আৰু তেওঁলোকে সকলো দায়িত্ব লৈছে যে যাতে যদি কিবা ডিষ্টাৰ্বেঞ্চ হয় প্ৰথমতে তেওঁলোকে সেইখিনি চল্ভ কৰিব আৰু তাৰপাছত আমাৰ লগত সহযোগ কৰিব আৰু আমি যি ইয়াত যাতে আৰু ভৱিষ্যতলৈ তেনেধৰণৰ নহয় তাৰ বাবে আমি সদায় সতৰ্ক হৈ থাকিম তাৰ লগত আমাৰ পুলিচ প্ৰশাসন আছে আমি আছোঁ আমি তেখেতসকলৰ লগত আছোঁ আৰু আমাৰ এই ধৰণৰ শান্তি সদায় বদ্ধ থাকিব বুলি আমি আশা কৰোঁ Pinidak Sabuda Forest Bilong Pupu District Administration West Karbi Anglong District Administration Lapen River District Administration Lapen Tongpet Pen Adak Pini Peace Isia Alam Sing Mai Pono Tema Kedam Tang Iru Dunia Pang Adak Nafera Dungalong Kacupong Car Bolam Dabo Pupu Kasih Tote Timen Lapen Aku Dak Nepali Tote Kasih Dah Sopang Samhan Boda district administration manager Kedanglok যাতে বাছি নাযায় বুলি তেখেতসকলে আমাৰ এৰিচিয়েল কৰিছে চ' আজি আমি আমাৰ ফালৰ পৰা এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিলোঁ আৰু চবক পাব্লিকক ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ যে এটা সৰ্বসন্মতিক্ৰমে গামবুঢ়া ছ'চিয়েল অৰ্গেনাইজেশ্যন বা DCSP প্ৰশাসন আদি ফালৰ পৰা সৰ্বসন্মতিক্ৰমে আজিৰ পৰা আমি বৰ্ডাৰৰ যিটো ব্লকেজ আছিলে আমি ব্লকেজ কৰি থৈছিলোঁ সেইটো আমি খোলা হৈছে বুলি আমি আজিৰ পৰা ক'ব পাৰোঁ চ' আজিৰ পৰা আপোনালোকে শান্তিৰে কাকো অন্যায় নকৰাকৈ কোনেও কাকো অন্যায় নকৰাকৈ নিজৰ বেপাৰ বাণিজ্য আদি ইত্যাদি কৰে Soarlo tum kai kita kedo ke thak ok chung hurason si nang mandet soarlo tum comment tu si jogwan pen kedo ke thak longpo comment tu si soarlo tum aphan kerai kom la pen kang sai kelong serak dia phan aron natang pangtang ponpo India de dalong aphoi kacholang rem alam ki klang jok pirthea dangalong tame nongno che thang iklong lo non puthot labangso ketherak meme nai alam ki ili tumalong nang klang thulilo non hedjong Guwahati arong supi hati gaon puat dimalong sitame inut kar bianim supi phan kacholang rem alam ki klang thulo Birta kirib dunlong atengke Guwahati hati gangolong isia kompani along si alang litung sai claim rapet bangso kar bianim supi sitame kedam tang jangmi poni phai krener kep ani si labangso kompani along sai claim dun pangcheng lo lasope ninia phit jangmi poni phai ingkoi arni alang litum ke claim rapet angbong Naimuddin Mukul Islam lapen Asramful Aminatum bangke thom chelang si labangso kar bianim supi phan an kichophan ke hang pathe ponsi elong hemalong si ponsi cholang rem det pusi Kisung ke phowega bang police atum aphan chethan pon non an bang ke thom ka cholang rema bang phuaphan sitame police atum ingnang pon erlo lapen inut company along ke claim officer aphan sitame karju pater tokji aphan ingnang pon cheklo laso ka cholang rem bang ke thom atum ka chethan pon ke arlo swabang suri pho tangka hanglo amat laso ki pipede rajok chihili sai ajok lapuson akoi ni ki pipusi chethan pon non alang litum check up dia phan hospital along pon elo lapen court along an pon thupo pusi non an nilitum hin pen birta ridulong labang so birta nilitum times 8 news channel along pensi nalitum phan pachini Dharam Singrong Report Malong News Kongres asong tum ta jakong che pherang bomlo Lason si Dwar Bagori constituency arlo Daithor Kongres asaihem Kongres asong tum mei ing nipon labang suame along BJP pen chenglok kapre asong tum Kongres along chepa ogdun pusi berta nang pale labang suame Rajen ingti pen me chepahem pupon me along aluhi sar puaman pen KADCC ame pu sumrong hangta chetong dun lason si Roton ingti Dr. Mongberong pi Surendra Singnar Daniel ingti Nilip Mondol Congress Committee Dwar Bagori Mondol Congress Committee atum ta chetong dun Melong Jasimet kebang GMSC kangwai mate election hut Congress ajakong kepang tangkring jia phansi kachengwai RDP pon Nilipen Amirson terang report Malong News city election non nangkeli jite bo hetlo to daprang ko
Ate atam ki juji ke juna ceklo. Asila bangso aprang lekamu district congress committee di awareness program tonang di pun kasi lekamu awareness program tabu kono. Sujan mi ceklo di cricket home den. Itu ada clear ni. Karbiang long kan. Mandal Congress Committee atau mungkin join di dan single dan masuk cerok kami itu awareness program tentang apa tu masih pinidan luar baguri MSC constituency akan dilihat MSC constituency yang ini dan dari orang masuk cerok kami itu awareness program Tabangke non ke ban polisi otonomous council election dan cerok kami itu dan saling cipu cepari itu Tapi selama ini ji nona doring ketilang hana dengan robun mudi ke bang ji bersebuah hamun. La Narendra Modi ke banggi la bangke political lam betong ke banggi lo ne pada government program betong parti program mana pada government program la bang pamme mila tema Sarap ini lah, na tum kibang peni serap pada somai pen kaki norat ana tum pacini kon jalan ke parak si akini siapa nama? la sini le to mama bangke Karbiang long arat atau mani ke hang naya so artikel 244 so implement pilo potangde Karbiang long arat katop kawe arat anin ke hang alam aputar la isu aputar sini to mana implement pilo potangde arona ting kana Karbiang long arat Ayo sinan so Kepa phinai ka chingthur thenai pu a constituency along chingthong constituency amen ta kai ke ta klang dun dong lason si puthot chingthong constituency along mesen ka chelenga towara we pualam the rat pen lam the ka che paklang pontu lasia phong em mande da pita chingthong constituency IMC ke hawar phan chelang le pusi karbok pon pedo jeseme chingthong alo lower chingthong arada phan mesen ka chelenga towar kawe ajok wecheng veri lote rong arat ke sokiun e ka chepon pen chenglok akisung chetong nangkok lo pusi rada tum lam the paklang pon lasi kacing tu ramoke rong supi long chot kali rong arlo arata kenang sot lasi nang rabek nang ji pusi KAAC kacari atau mapan kacunung di perpon chingthong pen long kibe pothat lang so pen khosing teron report malong Rara pan lang lep gue kan le he lang los tame isi bangke alang litum la tuar son le pakat tiar prosanta litum rara tum kedo gedam hobitha long lok potara hai nasinan mangal hai bangke litum chingthong an disi punon ba pakat ke thep stame di litum chingthong phana kawar bang phan pulute litum chingri dum pensi le hai tuar bangke litum phan nanglang pinangji la nang pe mi pe ap nang po Tumdak Chintong Masjid Lomarchi apias lang ahin pena. Arong amen lo marci lo Oh kalaing lo. Tanggal la so tu wara puthak nang liko pilo ke pujika. La so to ara phutha ke nilitum ke la pusi kamatha lo. Wai festa me nilitum Chintong Masjid non dawai ke nilitum prodebrong pilo sitalang bang phuta pena an nang rap lo. Wai festa me la an so se nang rap thek pen la pen mane abang phu ayem sitame nilitum pan la so tuar pini arni barikha por pu bicham pen nitum ke do ke dam sabso siksak chat la silaan la so tuar lopate la so arut along bang nilitum ke mesenji apan nang klem pi asonte nili choropari Kedam tangjang mi poni phai krehini surihini rain korahini arni difu goboy higher secondary ke pathu aklamalong indigenous faith and culture protection forum Karbiang long arwai hin pen ke phapon tribal conference ame along lamjai sarpo aman pen nanga chetong dun Guwahati Cotton University thanbang ake hai Dr Gyanendra Burman kaning jepon jongsi ke pap hiuba khela pen khei bare matum ami thanga dhorom che open akaprek adhorom kirim dun atum ke pap hiuba khei mate khei barim puche krong nelo lapen thangnat aman talong lelopu alam thea putha KCS mate karbijutang song hin pen ningduk perfect
athela ke khei bare mate kepa phiu ba khia phan nang ke lang rem la pen nang ke thak jia bidi lang no si nang kirek puson kepa phiu ba khela pen khei bare matum phan nang ke pamang hula pen nang ke thak ji pu bidi nang kirike kar bijutang song pen kroyune bangso puthak sodak pen pen rem lo lasi monon pitala puson khia phan ke thak bidi lang no kewan ve derje phan kar bijutang song hin pen sodak pen pachini pon lo dipu pen dhorom sing rong pharla pen rustom rong hang report Malang News.